Whataro whatu le nei tai au. Tato ainga au lotu. Grace Recipient Community Church. Whatua ia lesi. No fo ai alu. Ile ngā tailea no fo ina toi ina. Nā tu whatua. Te atono. Nā tu whatua. Ia au sina. Mā tutua. Dau whionga whaninuti mani. Tina ia manu fau. Ia ta māma. Tina whanau. Ia mesi lava le tau le wii. Ia whatalo whatu. Swafa manu malo Yesu Kiriso. Le nei a fiafil tatu ai ngā lotu. Ia o te tari tonu. Le nei vai tau. Ia o whapeona. Ei tātou le whamai. Ia o le maua i se so ta inga se whaidoa ina fo'i peina masani ai. Ia ai le mawhai ale anga leo le ali. Le mawhai un tātou whaidoa i pele nei aso. I lungo nei so ta inga. Peina whailangi. Ia whaftai lea tua lona mea alo whaleola. Mawhai ona tātou whaidoa i pea. Ia mawhaasoa lona whiongola. Ia whapena tū mau e pere tātou ola whātua, ola whapai ina, ola alofa e au nei pere, ma whai arwhinga ngalu o lea tua. Mō lana ngā ruenga. Ia, mea whore nei awa noe, whātalo whātu ai, se ta mā, se tina, uso se tuha whine, paanga wō, Grace Recipient Community Church, po whea lava o e mua mene nei whaasara launga. Whamanuia le tua i loloto le nei tai au. Au tātou mahafutai. Ma tātou whasoa le nei tai au tūsai malana a whionga ola. Ia, ne ka hui whasinga whapālangi le kiki o ke mnatu o le iei le vaenga pālangi ari. I hope that Marlene, you're on there live now. So on behalf of Efeso Community Church, Grace Recipient, we say hello and welcome you. Hope that everything on your end is going well with this COVID-19. But one day, God will put us together so that we can work His will and stay in faith and do the will of God. So, whanau le tua le nei tai au, o le, oi, ai le ia lulua se whamatalanga, ia e awana i doa, ua le tātou whaatasi ma le tamā. Le ngā ruenga ia po tamā whaleanganga o Grace Recipient Community Church ne nei tai au o no loo au wai atu ia i se wala aulia. Ia wafo i le forfola ino la whionga le li. Ia whamanuia le tua ma ieli whaunga. Ua le mwhai ei. Tātou mahafuta le nei tai au. Ia au te taritonu. Ia e whinga i sui ka moi. Ia. Ne tai au la tātou anga ia tūroa i la whionga le tua. A whai o eilau tuspa ia. Tātou susu e whatasi i le tusi. Mua Thesalonia. Ma tā upu e whā. I lona whai upu mua. Si tā utis furu manlua. If you have your Bible with you, let's open up the book. 1 Thessalonians chapter 4, verse 1 to 12. Yeah, I'm going to read it in English, and then after that, do need some more for the benefit of two sides. As for other matters, brothers and sisters, we instructed you how to live in order to please God, as in fact you are living. Now we ask you and urge you in the Lord Jesus to do this more and more. For you know what instruction we gave you by the authority of the Lord Jesus. It is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sex immorality, that each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable, not in passionate lust like the pagans who do not know God, and that in this matter no one should wrong or take advantage of his
No one take wrong or take advantage of a brother or sister. The Lord will punish all those who commit such sins, as we told you and warned you before. For God did not call us to impure, but to live a holy life. Therefore, anyone who rejects this instruction does not reject a human being, but God, the very God who gives you his Holy Spirit. Now, about your love for one another, we do not need to write to you, for yourself has been taught by God to love each other. And in fact, you do love all of God's families throughout Macedonia. Yet more, and to make, yet we urge you, brothers and sisters, to do so more and more, and to make it your ambition to lead a quiet life. You should mind your own business and work with your hands, just as we told you, so that your daily life may be respect of outsider, and so that you will not be dependent on anybody. O le nei, le au soe. O le toi upu le nei mātou te aio yatu, ma apopo ayatu yati o tou le alii o Yesu. Whapei ona talia e o tou mai a te i mātou, le winga, ala e te tau ona o tou sāwavari ai, ia fia mai ai le atua yati o tou. Ia whasisiri pēr iai o tou. A wā o tou loa, ia polo inga. Na mātou tu inatu, yati o tou, mai le alii o Yesu. O le whingangaro fo ile nei o le atua, ia whaapai eina o tou. Ina ia whaamamao o tou, ma le whaitaanga. Ia taitasi o tou, mai lo ona whai, lo na lava tino, ma le whaapai eina, ma le tau le deina. Aua, ma le tuna naunga, o le mana onga. Whapei onu ese ua le idoa le atua. Aua nei sopo, tāpula se tasi, maanga leanga ilo na uso i le nei mea. A wā o le alii na te tau i atu msui i nei mea uma. Whapei ona mātou mua i whai atu ai, ma tau tino atu i ati o tou. A wā e le i wala uina atu i ati o tou. A wā e le i wala uina i tātou e le atua ia a mi o le hanga. A ia whapa ia ina lava. O le nei, o le whaale au ngā mai, ua ia le whaale ngā i tangata, a o le atua, le ua fua ina mai no ngā ngangapa ia te i mātou. Ai lea ngā no outu si atu, ia te o tou, i winga i le alofa, i le auso. A wā ua o ina o tou lava, i le atua, ia whea alfani. A wā fua i ua whapei lava, o na o tou whaia, i le auso uma lava, i metatonia, a toa uma. Ai mātou te apoapa i atu, ia te o tou i le auso ea, ia whasi siripea i ai, ma ia o tou tau mawhai, ina ia o tou nofo whiwhi le mū. Ia whaia a o tou lava whiau, ma ia ngā lulue i o tou lava lima, peina mātou whai atu ai, ia te o tou. Ina ia o tou savavali, ma le matangofia i luma, o e o itua, ma ia le mativa o tou, i se mea e tasi. Whamanuia le tua i lana, a whionga pa ia le nei. Tai au. I o whalo mātou ta maa. E o lawa ina mātou o atu i o luma le nei tai au. Wa o le pule, lo pule, au, le whaaria i le aso ma le aso. E le mātou mawhitanga le nei tai au. Uwhitai mai i lo poto ma lo wata mai. Le valea lo au auna, e mawhai e o na forfola ina lo wawhionga le nei tai au. Whamanuia e o tangata i le whaalongo, i le whaunga. Ia lato maua le whiau o le nei tai au, e o lai. Nā wa iai, ia matu mawai le whatua tua, le ola whapa i eina, ma le ola alofa, e whai ai lo whingangana. Whamanuia mai o le mātou mahaftanga, whamanuia mai o
Mātou iai i te wholawhalaina o la hoa whionga o lana ni tai au. Lau suafa Yesu. Amen. Nei tai au te whitala noa. Te whiwhasoa ia te oe. I se mata upu. Ola e whawhiawhia ai le tua. Please allow me to share. Living to please God to you this morning. O le fasili. O fair. Where do we find instructions or way of living to please God? O fair maua mai e yala e tātou te olai. E whaafia ai le tu. Ia o te dore tari o le fasili tautou. Doa. E le hai lava se si mea te mua mai yala. E whaafia ai le tu. E tusa ma le tusi pa ia. E sahu loni ala e whaafia ai le tua. Tu atu ma le tusi pa ia. Ia o ala ngā tangata. That's a worthy way. Wala uma le atua e whiawhia i le atua. E amai le atua. A whapela te mana whaawhia le atua. E amai le atua hala. Instruction. Poloa inga. E whiawhia i le atua. Because that is his will. E lale nei tai au. Whaurutala ina le tātou launga. Instructions or way of living to please God. O polo inga po wala. E o lai e whaafia ai le tua. E le ai lava. Se si lava me te mua ngai alai. Mua na o le tuspa iara. The Bible reveals his will. And that's the instruction or way for a Christian to live to please God. Any instruction or way that please God has come from God, not the world. Any other instruction or way that please God outside the Bible, that, as I said before, it's a worldly way or from the world. Tulanga ngā leye. Mo se whatai tainga. Whamei lesi ala lea. O lesi lea poloa inga lea tua mai. O tou le whanau. Ia o tou whaalongo. Ia o tou mātua. That's instruction. That's the way. O le whinga ngano le tua ea. O tou whanau. Ia whaalongo. Ia o tou mātua. I lea li. Ia e awa i lo ta māmalo tina. Ia manu i ai oi. O le whakatahunga lea. O ala ia. E ta taulanga o lai le tangata klisiano. E whaafia i lea tua. O na fia mai lea o lea tua. Beiwhau no whai atu. A whaafia o lea tua. O ala. Ma me whai fia lea tua. E a mai ma le tusi pa ia. E rei asisi me te whaina e mua mai. E hei lare ni tai. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. That's the command. That's the way. That's God's will. And then to live as a Christian, to obey and do. Because that's the only way you can please God. And it's from God. It's God's way. O hala le atua e ringi ala tangata. E whai no ala tangata ia, pere pingo luk. Umai whonga o misa. That's worldly life. That's not from God. Everything that's from God is to come from the Bible. Tātou titilo lai whi au nei tai au. E tu sai ma le tātou tu si whai tau. God's plan and purpose for his children is that they should live holy. And he has given his Holy Spirit to make it what? Possible. O fuafuanga ia le atua. O le wha moe lo le atua. Ia hola whaapa ia ina. Ia hola whaapa ia ina
tangata Krisiano lana whanau. Ai ia, tau nō wha moe moe, na koe mai ere kua rangang pa ia, e whesosoangia. Whesosoangia ia tau nō wha moe moe. Whamaile ni tai au, a matanga tusa o le nei, a whaparangi le, as for other matters. E atangia mai fōringa mai, o lai whaau wau le tala noa Paulo. Ini mata upu. E ese mai mata upu. Wa uma ona tala noa ai. A titolo whale leila i e le vangani. Kasi, ka apu chapter 1, 2, 3. O lai whaile whautuanga Paulo. Ile e kare sia Thessalonians. Ile a. Ia tu mau le wha tuatua. Ma le alofa. Ai ese la le mta upu le. Whamea Paulo. As for other matters. Nonga or continuation. A whainga e maua le launga. Ta mawhale nganga. Bai aso taluai. Sa tala noa ai. Chapter 3. Verse 6 to 12. Faith and love. O mai I le vanga nonga whaolo. Wau wale tala noa Paulo. Ea. E a poa poa. E whautua. Ia mau le whatuatua. Ai ese rafi au le mna o Paulo. E mori mori I. Te mai, o le nei, le au soi. O le toi upune nei mātou te ai o iatu. Māpua po ai atu iati o tōu. Ona o le alii o Yesu Keristo. E a mai le alii Yesu Keristo. A popo inga ia. Whapei ona talia. Ona talia e o tōu mai ai mātou le winga. O le e tatau, o ala, e tatau ona o tōu savavali ai. Ia fia mai ai le tua. Peifu no whai atu. O polo inga nga mai le tua. Savavali tātou. E whai polo inga. Ea, e fia mai ai le tua. A wā ua o tōu iloa, ia polo inga. Na mātou tua ina atu iati o tōu. Mai le alii o Yesu Keristo. O polo inga ngā vea Paulo. Paulo i o, au whinga mai ei. Ngā mai alii o Yesu. Nā polo inga le saui. So o mai kua mani mea. O le whinga ngalo fo i le nei o le atua. O le ha. Ia wha pa ia ina o tō. That is the matter they refer i Paulo i. As I say, from the last chapter, he was talking about the faith and the love. And then he's continue on, encourage the Thessalonians church. And now it's a matter of what? Holy life. Live in the holy life to please God. That's what he says there. He says, it is God's will that you should be sanctified. Make holy. O le whea au nā Paulo, le mori I. Le mana o Paulo. E wha maha losi e le whatuatua le karesia. Ai sea. O le karesia le lei. Mau popo na tangata. A o kama whungari kuaku. Ia rau kau whaaleanga whungani. Kama langa o le kama whai. E milo le whatuatua le karesia. Kama wunga mai. Koe ngā mere I kako. Ta sa awat ko whai whia. E pei doa e ko whai whia. Koe ngā mai. Sa I Paulo. E pinga sau e su e ia ngā kupe. Koe ngā whamkaranga ngā. E liu e le whatuatua. Le ala e whakua Paulo. Ia mā losi le whakua kua. E ala lea I le ola. Wha pa ia ina. Your sanctification. Au tala vau. Grace recipient. When I mention sanctification, we all, I think, and I know, you should understand what I'm talking about. Went through 3 weeks about salvation. And I'm talking about now justification, sanctification, and glorification. Ta'ua mio tonuina. Ola whapaieina. Ola. Tino. Mamalo. Vaenga ngai tō. Lea lai kalangoa mai Paulo I mele I. O lea. Sanctification. Ola whapaieina.
Anga sea, o le finga ngalonga le atua. Lenga Sao Paulo, e koe fau kua iei. I le ekalesia o Thessalonians. Anga o le ekalesia le mai. E fau, longa o kilisiango iei. Mo kilisiango kwa amaka. O le kusi la Paulo le ave. I kilisiango kau amaka. E leo ave in kilisiango funga le whatever. E leo ave la langi. Paul wrote this letter to the young Christian at Thessalonians. I say, ka malos tin fako. Menga ni nga po Paulo. Ba ai lo la fapainga. Ba ai lo live a holy life. Awal fapainga da sa ai ola langi da smufu ka da skoga. Ya koe pa ia foi le la sa. That's exactly Paul is talking about. Ia lua sa balinga le la. Fa malo sinapa. Ma le foi ka kiki do I. O ala, o instruction, nga mai fia. O polo inga nga mai fia. Nga mai ele atua ia Paulo, ave o I Thessalonia. Ai kiki la fale leia le vaenga longa lua, chapter 2. Nga foi fai lo me nga finga ngalo le atua, la foi tau atuina. Ai peitai, fa pei ona, ta tau I le finga ngalo o le atua. Na te tuina mai ia te I mātou, le tala le lei, e whaapei foi, o na mātou tau te tala atuai. E le ina ia whaafia mai tangata, a o le atua, o le tofu mai, e o mātou loto. O le whina ngalo le I chapter 2, a le atua, o le a, o le kala le lei ngā bea Paulo. Anu Paulo e kala. Awalangi whaia kāka. Au ai le mea fia, whaafia ai, le atua. Ai sea, au ngā le tala le leina mai le atua. Ai la sisi kala le lei, e sa kuma kala lei dea. Ia, e le fia I le kua. And that's what Paul done. O le whina ngalo le atua, instruction ia, o le pola inga le, o ala ia. Anu, kala lei dea. E le I whai ala whapea laku. Laku lor kakale waku Paulo mo lang kupe. Sui kala lei. Le hai. E anga whai kala Paulo. Le kua. Ka lai. Te kala le lei. E le fia mai ganga. Awange I wha fia el tangata. Ai ia fia le. Longa preach what the Bible say. Don't preach what you know. Wa o le mea le whamele tu spaia. Ai awa le awa o le mea le mawhau. Anga ume fonga. Wa a wala la oe. Ai le o wala le tu. Mea na whatu. Wala uma. O le whinga ngalo le tua. E a mai I lea. E a mai tu spaia. O le siri la mai tatou le dei tai au foi. O le aha le mea tau o le whaapa ia ina. What is sanctified? You should be sanctified. Sanctification is a holy life. E whaala ni vaenga, ni mo te whitala noa I atu o le ni taia. I le mea tau o le whaapa ia ina. Instructions and way. The will of God. Memo mua, a life that is pleased to God. O le ola, e whaafia. Mea ngā kau le ola whaapa ia ina. E ke ola e whaafia le atua. Do you desire to please Him? E te nau e whaafia le atua. A e nau e whaafia le atua. E ka kaulanga e ola whaapa ia ina. A e le whaapea, e ngau e whaafia le atua. A e ola o e lala. Pe mele mori maule I ia. Ia e noka a. A ia fwere ngata. Le whaatua o e noka. Lan mentup. Na ave ola ina e noka. Ti whale iai. I upu. E pelu. Sfultasi. Ina na whai upu e lima. Whe mai. O le whaatua na ave se ina I e noka. Ai ina ia oo. Ina ia le oo iai le oti. Na I loa fo I o ia. Awa na ave e ia e le atua. Awa ele ave se ina na ta uai o ia
o le ua fia i ai le tua. Me le maua pe a fia le kua raka. E ave ola. Mo ko vai ele me kupi. Pe a ngau e fa fia le tu. Anga do pungar kus pa ia ia. Fa kua ola fa pa ia. Ola alofa. Ave ola. Ai sea. Fia i le ku. A fia ave ola lau. Ia o le mea ka ngoi fa. Ola fa pa ia inga ya so uma. E le fa pe ngari. Dua so le vai aso. Ia au isi aso ia pula ia. Le ai. A fai o o kanga Cristiano. Ia o o fana o le tua. E ola la o o fa pa ia inga. Ai sea. O ngole ku e pa ia. A fa me o le ku e pa ia. E le mawhaila nga ola la langi a te wo i le kua. E ka kaunga whapa i eina oe. A whapa i eina oe. E ta tauna whapa o ina oe. Pōna kei. E le se mea whaingo fia lola wharanga. Kei whapea si si o si ka whaoga whainga. Ngā le ola vai. Taria Yesu. E o mai ropule le mea whai ei. Ne ai. Ai karia Yesu. Ua tau pa ia ina oi. Dongala. Ele se pa ia oi mele. Oi le sa wel pa ia. Anga le upunga afa pe moni ma fa maoni lo talia ina Yesu. Pona ke. Ua tau pa ia ina oi. Ore pa ia la ole mea nga maliu wai le kari o Yesu. O le kari o le atua. Yesu le. Le tau a mi o tonu inai oi. Toi tau pa ia inai oi. Ia ngai o lalo lai lalo pa ia kusala wa karia Yesu. Le la kana o i Paulo i. Ko e fa manga kumai. Thessalonians. Ia ola fa pa ia inga fa boli. Tu mau ai dea. Malo sia fa ko ko. O ngale o su fa inga ia sa. Ku mau e fa ko ko ngai fo. Fo ngai Cristiano ia. Ele o kana ngo mai young Christian o kausanga suwiva duas fu no o la kala ngoa ile umi na Christian o le lotu fo me la lenga lue i Paulo ko ave ki mo ke so se di po ko kusi e po ia fa mausali le fa tua o le ona tangata ile Thessalonians Lua. A life of going on with God. O le ola e sava vali fatasi ma le tua. Daily. It's mean daily. Menga ka le ola fa pa ye. Ai ke du sava vali la me le tua. Yaso. Verse 1 tells us that this is the life of increase and progress. How many people are born again, have assurance of sins forgiven, but they never seems to grow in grace. Are you going with the Lord and growing? Sidonita. Ele ai se tangata e whanau fo wina. Ai ola lava i leo langa lala. Ele ai se tangata. Le tasi ia o mea e a ona mana tua e le Cristiano ina uha whaola ina i tātou. O mea nei nā tutupu ai pe a whaola ina oe. Ua whai i tātou ma whanau a le atua. Ua whamangalo ina o tātou angsala. Ua tau a mi tonu ina i tātou. Ua tau pa ia ina i tātou. Ua ia i tātou le ola e whamavau. Ua whamau. Whailonga inga tātou i le nganga pa ia. Ua papatiso i tātou i le nganga pa ia. Ua whauwina fo i tātou i le nganga pa ia. O mea ia kukupu pe a moni lo justification. Le ala sa ua i marmera mai. Ua tau pa ia ina tātou. And then what? Sau rola i sanctification. Le tala no aipo. Ola whaapa ia. Born again is separate, set you apart from the world. Ave ese mai oe, ile lalolangi.
Ai ko ua ia e ola pa ia. Anga o le ola pa ia e fili mai e le atua. God Josh. Josh e koe ngā mea lea. Mea ngai tau ai. Mea lea ia moni masao. Lau whao le tanga. O le pa ia lao le mea whahi e le atua. O lai oi. O la whapa ia ina. Ia lua sava vali. Ia so uma ma le atua. Ai whapa ia ni fua. Livo. E te me whamei kako ika koe o apa u. Kunua kafi anu. Ia oi pa ia ngā lea kua pa ia. No. Na whamei lea kua. Be holy. I am holy. Ai whamei mea ia. Kalatia luas fulu. Ua whasatau loina whatasi. Ma ua makariso. E leto e ola au. Au kariso. O lo ola i to tonu i atia. Kala ngā paulo. Savaringa ngā paulo mo le tua. Mai ua whasatau lo. Whatasi. I ma ua makariso. That's justification. O te leto e ola la hau. Paulo le sa. Sa whasau wā i lotu. Kilisiano. Paulo le sa. Numela tasi mo le awa onga whai utai. Lea lai wha mai I paulo langan wha mai. Ua le toi ola hau ngā. Alana mea leo ola ia paulo. O lo ola, ke riso o lo ola I to tonu I a te au. I have been crucified with Christ. And I'm no longer living. But Christ live in me. Ua ola mai paulo. Ua iloa mai fo I rapo. O le kahaka whapa ia inga. Wa mela wano ki hapolo. O le alofa. Oli. File mu. O ngosai. Mata alofa. A mi o mama. O mea ia ke vai. Pea whape o la whapa ia inga oi. Anga o ala ia mana oi le tuha. Tolu. A life that clean. Cut separate from evil. O le ola mama. Rese mai anga sala. I le whai upu e tolu whai mai ea. O le whingangalo leo le atua. O le whingangalo fo ile nei o le atua. Ia whapai e ina o tou. Ina ia whaamama o tou. Mai le whaita anga. Mea ngai le mga o mia. Le ola whaamama. Le ola whapai e ina ea. Whaamama o ma le whaika anga. Sau I le whai upu lima whai mai ea. Nā le whai upu lima mai. Aua ma le tui na naunga. O mana onga. O mea ia. Cut yourself. Separate from evil. Ola whamama. Le whautua I paulo le kalesia. A whai ukau isi ha whainga le. Se kau whamama mo le whaikainga. Whaitanga. Ke la ka kau pa u whaikaanga. Salamo. Koe pa u whaikaanga. Salamo. O le anga sala he kasi. Le hai. Te se ngā meu ko whaia. Nga whamei le upu. O le a. O le nei. Se a ea te tātou upu. Tātou te nonofo pēa. I le anga sala. Ina ia whaatele a ila lofa tunoa. E le ola las kaka klisiango I se anga sala. A uma loan kalia oemi. E le ola o I se anga sala. A uma la whai pa u kafsi alu pa u. Ai e mai funga langa sala e kasi. Mea langa ka o le ngofo I le anga sala. Ala ma fau ia kerelo lofa kungo he whai e. E le ngia o anga whapenga. E le ti sai ninga. E le whai e le atua langa lofa tu noa e whakerei. Ai anga sala o e langa sala e kasi. Le ai. Koe sui se si me whai ai. Lima le na. Le whai upulonga ulo. O le ana whai pulonga ulo ngai sau inga. Ma mai le longa ulo. Aua nei sopo tāpula. Se tasi. Maanga leanga I lona usu. Ia le omona. Mea ngā kau le ola whamā. Au ke hangaranga le usu. Si kau ola le lei e. I kisi sianga ola le lei. E uke roko le anga pu o ingisi kaka. Wa mea wai moa fia. Ai le se mea la whapere wa uke le mea lesinga I kai fula ia. Whasahaira ia le oi mea. Ola. Le lei. Fiku. Whai upo fiku. Ulala whai upo fiku ngai whai mai.
Awa, ele I walau ia ina tātou ele atua. Ia mi o leanga. Ai ia whapa ia ina lava. Kau kia, walau kākou lea kua. O ala ia lea tua. E ni kaho wale kua walau kākou ia kakua mi o leanga. O oe alo fia mi o leanga, ngai kia mi o leanga. Ai le se walau ngā lea tua. O le walau lea tua, ia whapa ia ina oi. That is way, that is instruction. O ngā polo inga ngā ea. A whapa ia ina la oi. Fia lea tua. E unga veo lai oi. Pe o le upol tusi. A life where the body is kept under control. O le ola, I le tino whaapa ia ina. Mane tau le leia. Have we present our body to the Lord for Him to give us the over them? Kako ki kilo la I lomas fululua e kas. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in views of God's mercy, to offer your body as a living sacrifice. Familiar. Offer your body as a living sacrifice. Ilea, holy and pleasing God. Exactly. That's the theme of our sermon this morning. You may offer yourself. Offer your body. And in your body, you have to view God's mercy. Or God's mercy, o le maliu o Yesu I tatou ang sala. E le se mea te tau na maliu o Yesu. Aua maua e kākou. Le wha mangu ianga I le kaunka ko maua. O e ang sala kākou e sau Yesu maliu. Ala lawe may view that mercy. E le se oki ngā meskawa le oki ave whaipa le ku ilanu. O le maliu. Sa amor sa kaulo. Sa sasa lona tino. Manu. O lona toto. Sa tuununga sa tau. O le mercy na mai. Views God's mercy. Ai malamala. Offer our body as a living sacrifice. Holy and please to God. Pana o le tu. Ele se me fai no fiero la whapai. Ai pei no whai atu le te mosola. O fufuanga ia le atua. O le wha moe lea. Ia o la whapai eina oe. Ai a mai malea. Malea nganga pa ia. E so sohani I hati oe. So se me fai ele atua. He always fulfill it. Whatever promise, whatever instruction, whatever way. Polo inga, o ala, e whaatau nuu ele tu. Mea ngā aua ki sa I mo ala e wheri tangata. Wai alo rua hangaka. Uma le wangaka makalonga misa. Uma I whungo ka apere ka le sia. Ai sea, e le o meere kuspa ia, e iloa I ala, e whai ele ka le sia. Verse 9 and 10. He talks about the love of God. To be holy is to be healthy. And the secret of the spiritual health is love. But God demonstrated His own love. In this, while we were still sinners, Christ died for us. In verse 12, it is the life absolutely honest. No one can say this is not a practical holiness in action. Becoming more, it's like Christ. To conclude us, pawhena hola tātou ia tu mau man mawaa and motivate ourselves to live a holy life. Pawhewhea na nau. Pawhewhea na motivate. Pawhewhea na unga ia o tātou wola ia ola whaapai ei.
Pau le mea, e ola whapai e hina iwe. It's to obey instruction. Because God commanded. O se whatongunga, o se poloa inga, e a mai e le atua, e au on tatu whai. Peole, poloa inga le atua, e tusiu tatu whai, te whai tawina. In verse 1 say, Paul say, we urge you, o te ai o iatu. O le tala lea Paulo o le whatongunga. Whatongunga ai o i Paulo o le tingangalo le atua le tau mai. It's a command. A whai o command, e te tau o na whai. O le whatongunga le mele a mai. A le whaia, ua anga sala. Pea mai la whai upulonga lua, he speak of this matter as an instruction, the Lord Jesus. O whatongunga e mai le atua, e te tau o na whai. And even in verse 3 for me, he say, it is God's will. O le whinga ngalo leo le atua. A maua, a mana, a motivate oe, e ola whapai e ina, whai le whinga ngalo le atua. Ta malosi na mo ele ni tai. Fa malosi fo na na Thessalonians. Verse 7, he tells us that God has called us to live a holy life. A wā e le i wala awina I tātou e le atua I a mi o le anga a ia whāpai e ina lava. And verse 8 he say that if we rejected his instruction, we are not rejected man, but God himself. Ia whasisili e pe o tau anga lupunga. Ia mai I whaunga. Whai mai, whapei ona talia e o tau mai ai mātou le winga. O ala e te tau ona o tau sāwawari ai. Ia fia mai ai le atua I ate o tau. Ia whaasiri pēa ai o tau. O se mehe whaamua, o se priority. Ia, whaasiri. Ala ia mai le atua o lea. Ola whaapai ai. Ola se o langa e paia. Lua sāwawali. Sanctifies o savalinga o e male atua ia so uma. Ia vi ia le. Whanau le tua o se whauna mo I tātou le nei tai hau. If you want, a whapea, heola lola whapai na ia whasi sidi atu. Na ia e ola. Pei, na whinga ngalo e le atu. Whamanuia le atua I lo loto le nei tai au. Mai la na whioka. God bless you from his word. Amen. Ia wala mātou ta mā. Vi ia ma whaftai atu ia te oi. No wanga le leile nei tai au. Whaftai lo whesosoani mai. Nanga pa ia whaftai lo hoi mai le nei. Whai lo mai, whamanatu mai. Le upu, o whai na mātou wholofolai. Whaftai mea uma. O mātou whai lo ai, lo whinga ngālo le nei tai au. Ia latu, mase au ngālo. Lo upu le nei tai au. Ia ola I o tangata. Ia mātou ola I foi. Na wa ai le mātou whātua tua. Ola whāpai eina. E whaia lo whinga ngalo tama. Whaftai lo au mai. Whaftai le whamalosi mai o lo upu. I lau whanau. Nā mātou iai. Lene o langa. O le vi inga e fo I atu lava I ate oi. Lo swafa Yesu. And everyone says, Amen.